Služba prideva u rečenici. Kao što već znaš, pridevi se uvek vezuju za imenicu i određuju je po nekoj osobini. Dve su mogućnosti za ostvarivanje veze prideva sa imenicom. Prvo, pridev stoji neposredno uz imenicu i druga mogućnost, pridev sa imenicom povezuje pomoćni glagol jesam, biti ili hteti. Prema tome, da li se u rečenici ostvaruje prva ili druga mogućnost povezivanja sa imenicom, razlikuju se dve osnovne službe prideva u rečenici. U primjerima napravila je voćnu tortu, dobila sam lepe poklone, na glavi ima zlatan šlem, on je imao debele usne, jasno se vidi da pridevi stoje neposredno uz imenice čije osobine označavaju. Zapamti, kada pridev stoji neposredno uz imenicu koju određuje, u rečenici ima službu atributa. U primjerima moja mama je vredna, svi gosti su bili zadovoljni, odelo je bilo jednostavno, lako se uočava da pridev sa imenicom čiju osobinu označava povezuje pomoćni glagol. Zapamti, kada pridev sa imenicom povezuje pomoćni glagol jesam, biti ili hteti, u rečenici ima službu imenskog dela predikata. Uoči i zapamti, kada pridev stoji neposredno uz imenicu koju određuje, u rečenici ima službu atributa. Kada pridev sa imenicom povezuje pomoćni glagol jesam, biti ili hteti, u rečenici ima službu imenskog dela predikata. Zaključak. Pridevi u rečenici najčešće imaju službu atributa i imenskog dela predikata.